Themba semehlulile sokhethe kuyiflathela ngoba vele beyivele inzala kunayo singathini ngoba vele seyivele imehlulile asengicale phansi ngikhulumele phansi Dvosa sigici mfana ngihlale phansi uDvonse indlebe ngikwethele phela Themba bekathemba lebatali bakhe emaphupho lamahle ngaye uyatibona bakhomba ngesikhathi kodwa ngekhathi la Themba biphikisana netifiso lebatali ngithi asibangende ekugcina kwaba kugcina kwesibili lesihle sakhela sitha ngekhathi sampaka emkhambathini bangani bamoshela ikusasa lakhe lelihle bamoshela ikusasa lakhe lelihle bamfaka emshobeni washoba yamhambela kahle impela soyayibamba nenkunzi ayicithe nengadi akasenayo inevesi soyayibamba nemboza bathi bambike ngelibhoza soyayibamba nembamba soyayidedela aphambathise tinyawo sekahamba sakhohliwe kusekancane nempilo itawugcina seyimshayile inzaba likusasa lakhe inyasakhulunywa ingani lashabalala ngesikhathi kusha similo lesihle sakhe phela Themba bekayibamba yambamba yamnikita ngoba likhehla wendlula sile simtala batali bakhala itimathozi bebathi batayile ithumbu kansi babule emathumbu namuhla sebakhala letimathozi phela Themba bekayibamba ishinga ngayishiya angaphutheki ngayo ihlala isemlonyeni kodwa namuhla seyakisola impela sekuyasinza sibone ukuthi uyawukasinze ulwela impilo yakhe isibhedlela soyakhala Themba uthi mother babe bengihleze ningitshela ukuthi sana kutshelwa sibona ngemopho kepha namuhla amehlo asathunzekile sengibona ngemopho ngicela labangilandzelako bangacali balandzele kulendlela bancanzeke ngoba nami namuhla sengiyancanzeka angathi noma ngezulwini noma ngesogweni kepha kwaphela ngathemba emhlabeni labhala incwadi yakhe emhlabeni nabafana nepiki nefosholo baltomba lithuna lathemba wehla umthimba wathemba ngenxa yokuphakamisa imbamba bantu nabasha kweshani balekani kuyo imbamba yalabadzala nabo bayayihlonipha namuhla Themba yakhe inzaba isakhulunywa nakukhulunywa ngenxa yokuphakamisa imbamba Imbongi Ecathuzayo chwe amalam ngingiqolani Junior Mkomane ngikhulele eNgutseni ngidalele khona eNgutseni ekhaya ngaba litinyo lekubulala ke ekhaya kwatalwa nje mina kwabe kuyagcina lokusho ukuthi nje batali bami uma ngila kude lomunye labamthuma ke ekhaya babe mhlawumbe zemsebentini makuyiwani ngikhule eNgutseni ngafunza eNgutseni primary ngafunza eNgutseni FEA from 2013 to 20 okay from 2013 2013 benga form 1 up to 2017 la ngiqedze khona then emva kaloko ngaba negap year kwathi 2019 ngaya eNtshani ngafunza form 4 na form 5 khona bengingakusho lokunye ngokuthi kunengilenguzamile empilweni nje kunengilunguzamile esikoleni eNtshani ngafike nakhona ngigidisa sibhaca kwaba mnanzi kwaba nje ngaba ngisonkondlo ngaqhubeka ngaba ngisonkondlo lapho kwakusho ukuthi ekhaya ke baba lomncane wami yena ujimale ikarate nangabe shothi bathi kahle bantu nangabe shothi umkarateka uyathi naye martial art labathi kuyagushini bengiyenda yona hamba isikhathi ngabona athi ngidlela isikhathi leni bonga ngibeka phansi ngalokuthi ngase ngathi ngifunani kahle naloku ukuthi ngibhekele bengisolo ngisesha ukuthi
what is my talent kahle kahle, what is my talent kahle kahle. Afike esigabeni sethi hayi talent ya Imbongi Ecathuzayo iqale emuva womnyaka wa-2017 la khona ngazama ukuthi ngiyacathuta lapha nalapha, kodwa-ke ngangingasiyo Imbongi Ecathuzayo ngaleso sikhathi. Ngangitibita nje ngithi ngingisonkondlo. Kuhamba isikhathi ngahamba ngakhipha lenye inkondlo yayikhuluma nge-Genius Machine, bangibita nga-Genius Machine injani indaba engifunza khona. Emva kwaloko ngase ngiba sengiyabuka bataze bagade lokukhulu le outside masekuthiwa sengiyoperforma mhlambe stage netinkulu. Kwakhanya ukuthi ngcono usale ngilishintsha leli gama ngithi ngiyimbongi Ecathuzayo. Lengingakusho ukuthi ngathi kwaqala kwaba nalinye ijaha kwakungisizwe Maziya nangikhumbula kahle. Nje ngangisesikolweni wangitshela ukuthi inkondlo ungayenda wena ngiyakutshela. Ngabelieve kuhamba isikhathi solo ngenta ngibhimba ngenta yonke ngiyayibona nje lento nosaqala vele kuhamba ukubhimba. Akuhambeni kwesikhathi naye wanganaki nje losikhondo la ihlanyelako. Kwase ngase ngena ku Facebook ngikhuluma khona nje bathi imbongi yomhlaba yini. Ngagcina ngichumana naye. Then wase uyangikhombisa uyangikhocha lapha nalapha. Nawe ungathatha kubuka nje inkondlo tami incumbi. Uyukhanda ukuthi ngidisho ngesiZulu letinye tato. But into lengigcine ngiyenta ngathi no asengingene nala Eswatini ngoba phela ngiliswati mina vele. Ngangena ke Eswatini ngaleyo ndlela. Kahle nje lengingasho ukuthi kwamanje kusede lengathi nguye lo ngicathulisayo etinkondlweni. Hluba kubeteka kubesifazane. Awasekho amadoda anothando lweqiniso kulomhlaba. Ngizwa izwi lo wesifazane okhala salusizi. Uthi Imbongi Ecathuzayo akusele unalo lithanda ngitshela ngale eqaleni makasafuna ikhekhe lami okumnandi useqedile nasothandweni sekuphelile. Nginike nizathu sokuphila ngiphelelise kulomhlaba onameva ahlabayo. Mase ngiphilela induku imihla namalanga. Ngizwa buhlungu ngibona kushona ilanga. Ingani lomlisa sowazakhela ipunching bag kulowami umzimba. Sengahlala ngithukubala ngisithe kubala ngizama ukufihla ubuhlungu bami ngaze ngafa ngafela ngaphakathi othandweni. Unokufika phakathi nobusuku phakathi kwamabili nami ngibheke ngawo amabili. Afika khahlela izitsha akhahlela amabhodo kubaleka izinja akhala izinkukhu. Angisayiphathi ke izingane. Lo mlisa usuphenduka isilwane kumina. Ungifuna ukudla ngakuthenga imali ayiqede namantombazane etshwaleni. Ungifuna uqansi ngenkana ikhala umlisa uyangihlukumeza manje. Uyangihlukumeza ngempela lo mlisa nothando soliqala ukungiphelela manje. Ufika khahlela isiqapha ngishadanise namabondo athi njengojeqe uzibondela. Angibonda bonde ngize ngibe mabokoboko. Impela nothando soliqala ukungiphelela manje. Kungcono ke nokufa kunokuphila ngiphelelise kulomhlaba onameva ahlabayo. Ngizwa izwi lomlisa ongenamqondo. Uthi amalungelo abesifazana vele aqindezele thina abantu besilisa kanti cha. Amalungelo abesifazana vele aqindezelwe yithi thina abantu besilisa. Ngaqeda imbongi yagebisa ikhanda. Zetla silandelana inyembezi. Empeleni angikhali ngoba ngikhala amalungelo abesifazana azoqindezeleka uma angekho amadoda anothando lweqiniso kulomhlaba. Bheka lentokazi ihlukumezekile. Bheka lo mama uhlukumezekile. Hawu, nengane encane pho nayo ihlukumezekile. Impela asazoshabalala amaphupho ethu emihla ngemihla. Ngenxa yokushabalala kwentombi yakwashabalala. Imbongi Ecathuzayo. Iqiniso lithi ayisiyo lula le ndlela kuba ngisonkondlo lengakutshiya iqiniso lengalibeka ngoba ngalinye sometimes ukwenza ukuthi uya performa mhlawumbe abakushapuleli ufuna lengofunzile nje mina la lokwente ukuthi ngigcine ngidlulunzela ngigcine kufika kulomnyaka solomane ngingisonkondlo lo ngashintsha ngilokwe ukuthi ngibe nekuthi ngidinika isikhathi sami sonke kahle kahle kutinikela kahle unikela isikhathi unikele na everything mhlambe nabe unemali unikela nemali yakho ukhohle ngokonke focus uma wangabe focus ikhohla ngeke ukukhona kuyenda kuba ngisonkondlo kahle nekho nje lomyesisi lo lengeke ngambona kakhulu wathi ke manje kahle na ufuna indvo empilweni you need to press on noma uthiwa kuyashisa but akusho ukuthi sekusho ukuthi give up lokusho ukuthi qinisela kutawulunga kutawulunga kahle lokuthi ube nepinch kusho ukuthi sekukhona utawugcina uvelele khona. So mina
lengitshele kona nje ngitshele ukuthi from 2017 ngane ngima challenges lengibhekane nawo mhlambe labanye ba undermine mhlambe benta njani kwami ukuthi ngichubeke nje ngibe ngisonkondlo angisikude nalele ngathi ngiyamlimata lokuba ngisonkondlo something nje lela kimi lengenkoni nami ukuthi ngiyekele ayiyekele kade kahle lelo before ngangijoyile martial arts karate kwakhanya ukuthi ingimoshela isikhathi ngisengithi ngibuye ejimini ngingasakhona ukubhala sekude kanzi mina phela each and every day nangisonkondlo naba nakutshela nangisonkondlo ngeke kwenteke lishone la ungabhali noma ligama linye nje leni ukuthi you are fighting for the best kusasa sonke isikhathi uthi na usuyalela uthi buda ngilele kodwa abafowethu abakalali kwalo ubhala konyana then I'm decided no angibhale kuze ngiqhubeke that's why ngicine kufika kulomnyaka lo Solomon ngisonkondlo nje Imbongi Ecathuzayo la ikashiji. When it comes to say to when you ask me ukuthi manje into letithite inkondlo lethithi ibhala kanjani ndawo ukuthi ufuna ukuthi kube nanak bheke ukuthi kube nanak uzinkozi libe mnanzi kufuna kube nanak lawa anginankinga nabo but naso ubhala vele ngidawucela ukuthi uyathathalela ngendlela yakho bese mhlambe uyathi lokhu ke ngisho ukuthi hayi mhlambe ku-right nami ngidawumaka ngale ndlela yami ngale level yami bakhona labangitulu kwami labatawumaka kangcono labangamaka kangcono kunami lengakusho nje mina ngithi inkinga mina ngalokuthi ngiyafuna ukuthi singemaswati sonke sithuthuke siye phambili ngempilo nabe shothi unelikhono sebenzise likhono lakho anginanza Mkhubu ekhaya umkhubu sengatini senyabe saba bemndeni mase kunje basikhokhela ngalokuhle babasikhiphela lesabekako inkemba bagadle singaflathela bakhiva bakhafuna basivimbela tindlela tempumelelo singathini ngoba vele umkhubu ekhaya umkhubu sengatini impela yakhuluma lamathambo ngithi vumani bo impela yakhuluma lamathambo ngithi vumani bo empeleni thina ngabe kade saphumelela inkinga ngulethi inkinga setinyenti kakhulu tonke takhelana ndzawonye inkinga ngulethi bopho lesitaboshelana tona tiyasicinzetela tisivimbele nasempilweni inkinga boba bekade babangumhlaba kade nelifa kade lashiya ngumkhulu makale emalibeni sike savakashela umprofeti wathi kithi umprofeti bantu baminti moshela isikhathi buyela nemuva ekhaya nilungise inkinga ningumndeni ekhaya ngoba nifakhona ekhaya impela umkhubu ekhaya umkhubu sengatini ayakhuluma lamathambo ngithi vumani bo ayakhuluma lamathambo ngithi vumani bo sengabe saba bemndeni mase kunje basifisela lokuhle mina kodwa ebusuku liyaphehla livathi lenhlupheko iphehlelwa thina kubita ethi emagama engathini abitela kule shumi intuthu udziwe kanti kahle understandeni kulomndeni likusasa lethu lashabalala ngesikhathi kuthwetshula emadluta kithi masihamba indlela sayiphumbutha embili asabona nasemuva sekumnyama inkungu kodwa vele besingafa kanjani bangekho bemndeni yawota ukufaka isandla lesibande ekufeni kwethu ingani vele basathi kangcono nekuzama kwethu bakubona kangcono ingani sibikela bona makhono lesifuna kwezama sithi singababikela ngekuphuthuma ngekuphathima kweliso bagijima bosivimbela tindlela setame sehluleke babuye basivele kanti vele tabo tinhlitiyo bezivele tisigayela tiboti impela sengabe saba bemndeni mase kunje sihlupha nathi ngoba sisuke senaba sehluleka kubona lesingcono senabelo njengelidzangamane senaba elidzakeni sabisha eligibeni lebaqhubhi sahukeka yethu impilo yemandzawonye ngiqinisile siyafuna ukukhipha kuledzaka lenhlupheko lesikulo kepha-ke sekuphele wona imandla ngenelela ke somandla ngemandla ilula sakho sandla ke somandla usikhiphe kunalidziwo lenhlupheko lesavalelwa kulo Imbongi Ecathuzayo. Sanibonani babukela emakhaya igama lami ngiseluliwe ngwakasimelane Mrs Malaza yes ngenda umsebenzi weTandla kuyashiyana
kuthi kuba yini, but amacici you can come with your own design ngikwendele, but it depends ngale material lokho ukuthi nguyiphi le material loyifunako. Okay. Yes. Waqala nini kwenda umsebenzi wakho eTandla? Oh, lokwenta amacici it's not into le ngicale kadzeni, ngicale nyalo. I think I'm having 3-4 months ngikuyenda, but I think it's something lenguthandzako kusebenta ngetandla tami, so it is making it easy ukuthi ngikhone ukutfola a lot of designs, ngiphindze futhi ngitfola nalama customers. I think it's because it's something I like. So lokuqalile nje bayakusupporta yini noma unema customers akho la lokubamfu labakwatiko? No, akusibo bantfu lengibatiko. Ngima customers nje lengiwatfola via social media lamaningi, WhatsApp or Facebook, Instagram. So ngiyaposta kangithi bamfu batoshaya ba order noma umfachamuke sekangibuta ukuthi ungawenda yini lawo. If kungile material that I have, ngiyasho ukuthi yes, ngingakhona kwenda. If ngingakhona ikwendela ukhanza ukuthi I outsource, because sebakhona labanye lengibatiko who make amacici ukhanza ngiya outsource ake kibo le material. Wena macici kuphela ngiyakuva ukuthi macici. Ngathi ngikhuluma ngala macici kakhulu because ngiwole nginalama customer lamaningi ngawo. Noma angithi it is because ngiwole lengwa advertiser kakhulu. So maybe if ngenda boma bracelets, ngende boma necklaces nguposte nakhona I can get customers. Okay. Manje na wenda la macici usicecele nje material oyisebenzisako, is it cheap for you? Nasothengisile uyayithola ini profit noma wendela ukuthi nangipholile nje akusena ngizaba isebenzise ngifole yithandzana. Okay, yeah, I can say it's cheap, but if ngak outsource in South Africa, I think it can be more cheaper because khona ngakuthola ngalama big bales akhona, not lama small packages lenguthenga ngayo. But even though nguthenga ngalama small packages, still I make a profit learning. And yeah, lama customers, they are so much baningi shame because lo munye nje uthami kwathi utela ngimcuphisele, so I also do ukuthi umuntu ngimcuphisele, unlike ukuthi afika athenge one acuphe ahamba ayothengisa somewhere else. Ufundiswa ngubani ke kwendaya lo msebenzi wakho eTandla seli noma kwaba ukuthi uyathanda nje wathi no ase experiment manje maybe khona lokungafunda? Ngithatha experiment kakhulu. So kude lo wangifundisa. Actually kuze ngiwaqale la macici ngangena kule store ngabona ama beads lamahle ngawahawukela ngaba like if ngenda something like this I think ngingaphila ngakho. Okay, I believe in good social media ikayithu. It can make you, it can break you. So most of my customers aga Facebook, naga WhatsApp, social media nje. So most of the time ngiyakha that new earring lengicabangile ngilifake social media, then bamfu babe like oh ngicela ungakhele but lami ngicela ukuthi libe this color. So umumfu ekhaya ngasho lokho ukuthi if imvoti imisele ngikuyenda angeke uswele ukuthi ungayithengisa kuphi, because even nakuma malls ungahamba uyothengisa nasemgwaqweni ungahamba uyothengisa. It doesn't matter lokho ukuthi ukuphi noma ngabe usemakhaya. I'm sure lokho ukuthi you can come out with something khona la ukhona. Sengilokho ukuthi kuba easier for people laba semadolobheni, but noma ngabe usemakhaya it can be easy because you can even go door to door. Nabo besoqalile selu uyahamba uyothengisa ngithi nje ngiphuma ngephandle ngimalapha station ngiyema from 8 to 5 kufike kuthenga abamphla ababili kulomphalo wami lenguphethe
uyaye bese so uchujwa yini ngokuthi uqhubeke nalo msebenzi ngoba nawo ubuye kuthengwe 2 emacici kani nabo bo expect ukuthi kuthengwe umuntu. Okay, angeke ugadze kokuthi batokuthengela for the first bayaqala ukubona bakukhanzile lapha emgwaqweni bofika namuhla khanzi umuntu utoba nemali maybe 2-3 days down the line wena sewugive up uhlete ekhaya just because the first day bakuthengela kanye. So angibelievele give up yini ngingumfu lo ithola ke imfola kayifunako. So umuntu ekhaya ngisho ukuthi don't give up noma bangakuthengela kanye akusho ukuthi batokuthengela kanye every day, akusho ukuthi batokuthengela kanye kuze kuyophela inyanga. Nami sengwakhile sesikhathi sesithe but akusho ukuthi every day kuba khona isale lengenako. Khanza ukuthi most of ama sales angena month end. So ngisho njalo it's not ukuthi batovele bakuthengile nje noma ngabe uthandaza kwani but nje ngeke bakuthengile kanye ezingelanga linye konke. You need to be ube nale nekubeketela. Okay, yini ngelonga kusho kuma customers enu ezibabukela nje ukuthi naku ngiyachubeka ngiyadumisela ngomsebenzi wami angigive up. Yini ibona laba ngakwenda ukuthi nihlangabetane? Ma customers okay, kokuqala nje ngathi thank you very much ngekungisupporta. Kwesi2 ngisho lokho ukuthi abachubeke bangisupporte, bachubeke nabo lababona khona that design labayibonako babuye back to me into bakhela because most of the time I do my beats. So noma ngabe bawabone kuphi nabana lesithombe for me it's ngiloko lengutse ngakho.